Askiki bantaknitaki kullkamaskaptasa hichurtaka fútbol toqeta cambiate oinaka uthi. Masuruq Primera División de Bolivia, Torneo Clausura Yantawin kimsa natawinaka uthi Hawaii. Atlético Palmas Hortamaq Magolaru Real Paritaman Puraptawai. Palmas Hortamataki Freddy Abasto Flor Hupao kimsa tunka peskan Qatar penalat gol uchantawai. Royal Paritamataki Pescatun Kamayan Qatar Yon Garcia Hupao gol uchantawai. Uka masin Palmas Hortamaq Patun Kapeskan Puntunisah kimsa kalkor chakan kiwa. Ukat Royal Paritamaq tunka kimsa kalkon puntunisah tunka pusir chakan kiwa. Uka markiu Nacional Potosí tamaq kimsa gol mayor Guavira Tamara tipawai. Nagri golak Nacional Potosí tamatakiu prinja. Kunatak Cristian Alvarez upau patun keliatun kan Qatar gol uchantawai. Ukan pirus Guavira tamatakiak Rodrigo Ruiz Díaz upau pusitun kimsa kalkon Qatar gol uchantanja. Ukarok Nacional Potosí tamatakiak Tommy Tobar upau pescatun peskan Qatar payir gol uchantanja. Ukat pakaknun kapusin Qatarok Cristian Alvarez upah Wilta tau gol uchantanja. Uka masih Nacional Potosí tamaq kimsa tunka soqtan puntunisaq pusir chakan kiwa. Guavira tamaq patun keliatun kan puntum keparasaq soqtir chakan kiwa. Ukat Wilstermann tamaq magolaru Bolívar taman puraptawai. Nari golak Bolívar tamatakiu purinja. Kunatek Diego Bejarano upau soqtatun kapusin Qatar penalat gol uchantanja. Kompirut Wilstermann tamatakiak liatun tunga Qatar pesqa katam jabtataruk Serginho upau penalat gol uchantawai raki. Uka masin Wilstermann tamaq patun kapusin puntunisaq liatun kir chakan kiwa. Ukat Bolívar tamaq pusitun kapeskan puntunisaq payir chakan kiwa. Hichuru tekek kimsa natawinaka uthi. Real Tomayapo tamaq always edi tamampi o cuarto centenario anatay uyun soqta haipura nataskani. Ukat soqta haiputun kapeskan kataruk Aurora tamaq 10 songa tamampi o Felix Capril sanatay uyun anataskani. Uka malaki kimsa kalk arum chikatanirok Oriente Petrolero tamaq Real Santa Cruz tamam Ramon Tawichi Aguilera anatay uyun anataskani. Masuk Europa token UEFA Champions League antawin walha tamana kawan atau yaphe. Niasa taman Liverpool tamak pagol kusero Rangers tamana tip tawai. Trent Alexander-Arnold nukat Mohamed Salah panakaw golan aku chantaw yaphe. Uka manakiu Ajax tamak sokta gol mayer Napoli taman patip khiyasiwai. Ajax tamtakek Mohamed Kudus kupau sa pagol chantawai. Ukat Napoli tamtakek Giacomo Raspadori kupak pagol chantawai. Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Kevicha Kvaratskhelia, Giovanni Simeonenpech magol sa pamain chantawayaphe. Uka masin kakatamach Napoli tamach liatun kapuntuniwa, Liverpool tamach sokta puntuni, Ajax tamach kimsa puntuni, ukat Rangers tamach haniu puntuni kisa. B tamanach Brujas tamach pagol tusero Atlético de Madrid tamana tipawai. Kamal soa ukat Ferran Youth Club panakaw goranaku chantawayaphe. Uka manakiu Porto tamak pagol tusar Bayer Leverkusen tamana tipawai. Saidu Sanusi ukat Wenderson Galeno panakaw goranaku chantawayaphe. Uka masin hakatamak Brujas tamak liatun kapuntuniwa. Ukat Porto, Bayer Leverkusen ukamanak Atlético de Madrid tamanakah kimsa puntuni phewa. Se tamanach Bayern Munich tamak pesca gol tusero Victoria Pilsen tamana tipawai. Leroy Sané upak pagol chantawai. Serge Gnabry, Sadio Mané ukat Eric Choupo-Moting panakak sa pamain magol chantawayaphe. Akapachwa tamak Inter Milan tamak magol tusero Barcelona tamana tipawai. Sa pagol hakan Calhanoglu hupau chantawai. Ukamipan hakataman Bayern Munich tamak liatun kapuntuniwa. Inter Milan tamak sokta puntuni, Barcelona tamak kimsa puntuni, ukat Victoria Pilsen tamak haniu puntuni kisa. De taman Olympic Marsella tamak Portugal mayeru Sporting de Lisboa tamana tipawai. Olympic Marsella tamtekek Alexis Sanchez, Amine Harit, Leonardo Valerdi ukat Chancel Mbemba hupanaka golanaku chantawayaphe. Sporting tamtekek Francisco Trincao hupa golu chantawai. Ukat Eintracht Frankfurt tamam Tottenham tamapek chusa chusero pulat awayaphe. Ukamasin hakataman Sporting de Lisboa tamak sokta puntuniwa. Tottenham tamam Eintracht Frankfurt tamam pech posi puntuni phewa. Ukat Olympic Marsella tamak kimsa puntuniwa. Hicha haiputakek UEFA Champions League antawin E, F, G, ukat H tamanakan anatawinakak utkaraki. Ni chika urut pusitun kapeskan kataru anatawinakak kalyantani. Maak uka anatawinaku nyakiptanyani. E taman chika urut pusitun kapeskan kataru Red Bull Salzburg tamak Dinamo Zagreb tamampiwa Red Bull Arena anatan uyun anataskani. Ukat Kim sahipurok Chelsea tamak Milan tamampiwa Stamford Bridge anatan uyun anataskarakini. Efe taman chika urut pusitun kapeskan kataruk RB Leipzig tamak Celtic tamampiwa Red Bull Arena anatan uyun anatani.
Ukat kimsa qayp'iruq Real Madrid tamaq Shakhtar tamanpiqa Santiago Bernabéu anataña uyuna anatasqani. Hitaman kimsa qayp'iruq Manchester City tamaq Copenhague tamanpiqa Etihad anataña uyuna anatani. Ukat pachpapachiruq Sevilla tamaq Borussia Dortmund tamanpiqa Ramón Sánchez Pizjuan anataña uyuna anatasqani. H taman kimsa qayp'iruq Juventus tamaq Maccabi Haifa tamanpiqa Juventus anataña uyuna anatani. Ukat pachpapachiruq Benfica tamaq PSG tamanpiqa Dalus anataña uyuna anatasqarakini. Uka kiu hilat kujakanaka yaqurkama ma hach'arunta witaqnitaki.